nahraté. Ten jeden hard nemá tým. Aha, fúha. Počkaj, dvojka. No dobre, no. Dobre, Milánko, tak máme nahrávanie zápasu. Áno. A uvidíme, čo to spraví. Ja som dal reštart. Budeme druhú hru, síce máme podobnú mapu, ale... No máme novú mapu, tak som zvedavý, no. Síce rovnakú. No vyzeralo len tých, by sme boli asi vymastili, ale... No to áno, to by sme ich vymazali, no. Wanna make some improvements? Žieláka tam máme pod nami. Myšku a toho ďalšieho. Let's get to work. Demoličný. Let's build. Sorry, I can't build there. That one's done. Let's get to work. Sounds good. Laying the foundation. Getting to work. Let's get to work. Clocked in. Any more projects? Good area. Always ready. What's the mission, sir? New construction? Bring on the mission, scaffolding. All finished. Clocked in. I'll build anywhere. Let's build. Koľko oni tu vedľa mňa hneď. Ty vole, on má 60%, ja mám 60%. Stačí ti? Wanna make some improvements? To už nestihnem. Upgrade. No, možno, že stihnem, ty vole. Ja mu ho zrazím možno. 94, 5, 6, 7, 8, dostával to! Boha, nestihol som to. Čo ti poviem? Ježiš, vymazcil mi báger. No, pekne. Always ready. Made in the US of A. Special forces here. Ready for action. Boha, drbal mi. Army's elite. Ja berem rafinerky. Special forces here. No pozor, on má zase aj toho, aj toho. Any more projects? Ježiš, aj elektrika D. Bring on the scaffolding. Construction. Good area. Laying the foundation. Bring on the No scaffolding. dobre, lenže Mirko, ja už mám 1, 2, 3, 4, 5 veží postavených. Vieš, no. Tak to je trochu ináč. 5 veží je 5 Always veží. prepared. Army's elite. Always prepared. All finished. That one's clocked in. Any more projects? What's the story? Good area. Piče, to aj nedostáva. Going up. That one. Clocked in. Good area. Want to make some improvements? Bring on the scaffolding. Upgrade complete. Upgrade complete. All finished. Ready for Got my action. missile launcher right here. Got my missile launcher right here. Yeah. Let's build. Upgrade complete. New construction. Going Any up. more More projects. Always ready. Laying the foundation. Let's find a better place. The building is ours. Unit lost. Have a job for me? Let's build. Good area. That one's done. Clocked in. What's the story? To je v poriadku, ale ja tažím len na jednej tažovni. Bring on the scaffolding. Ja nemám kde tažiť. Tam tažíš ty s dvoma vrtuľníkmi a... Ja jeden dám preč. Yeah. Jeden dám preč a choď si tam tažiť. No daj, lebo ja fakt mám jednu tažovnu a nám napôjdu Got my teraz missile launcher right také here. úlety, že... Got my Army's missile launcher elite. right here. Let's take the building. Need a point, man? Secure and occupy. Yeah,
I want to blow something up. Congratulations, Got my General. You missile have been launcher right promoted. here. Miško už to tam pomaly nasíruje. Got my missile Lebo Kevno on nepríde, čiže to je dobré. Ja som nečakal, Always že to prepared. tam, vieš, lebo ja som Aj. ruku odrezal, vieš. Special forces here. We'll take it from Áno, here. ináč, to je pravda, no. Let me launch one. Heading over. You bet. You bet. Congratulations, General. You have been promoted. No, konečná stratégia. Mám Lay in the docela, dobre. foundation. Koľko zmizla mi väža našu? Čo ti pere? Always prepared. Let's change the decor. Let's pop some tanks. Targeting cursors set. Tactical lasers online. Army's elite. Meet your new owner. Unit lost. Aircraft targeting ready. Tactical lasers online. We have their building. Want to make some improvements? Mirko, nemáš mi tu ako pomôcť. Unit lost. Tu. Congratulations, General. You have been promoted. Beacon detected. Defensive laser systems. Scanning for enemy aircraft. Ja to úplne piči. Ma tam rozsekajú. Chvíľa ešte a prežijem a hotovo, vymazaný som. Musíte friško prísť, lebo to je prúce. On the trail. Príďte, lebo ja tu nedostávam veže a oni ma tu rozsekajú. Jak mi dajú dole Avenger, ďalší padel, no hotovo. No poď, lebo to je piči. Čo mi tu robá? Ja nemám ešte, lebo ja som zaistoval z Miška, vieš. Yeah? Ooh, that one's pretty banged up. Want to make some Got my improvements? missile launcher right Avionics here. online. Designation set. Got No, my to je missile dobré. launcher right here. Tactical lasers online. Humvee here. Supersonic aircraft. Got room for 5. Defensive laser systems. Aircraft targeting ready. Tactical lasers online. Milanka, tam idem. Nemám jako. Recalibrating. Nemám jako, Mirko. Nemám jako, čak ja sa nedostanem nikde, ja tu bránim tisíc oných, mi tu chodí. Tankov, čak povedz sa, čo tu chodí. Let's go. Ja tam ani väžu nedostávam. Launcher right here. Let's pop some tanks. Got room for 5. Unit lost. Povedz sa, čo tu prišlo, tu 100 oných chodí. Ja sa tu točím jak kokot za Avroru a ani hovno. Need a point, man? Let's take the building. Let me launch one. Let's pop some tanks. On the trail. Však to. Lay in the foundation. Sa vysunula. Going up. Yeah. Heading over. Laser guidance ready. My personal shooting range. Co mi rozjebal tam? I'll Čo fire tam at dám? anything. Jakuba dokáčal. Congratulations, General. You have Have a been job for promoted. me? Ooh, can't do that. Dobre, ja mám všetky upgradey už. No, poďme ho skúsiť tohto chuja vymazať, boha, lebo mi tu robí strašnú zlobu tento debil. Any more? Ale on je erový, vieš, to ty kokos, ja tu dám 3 Avengere, to tu zmizne. Looks like a good run. Let's pop some tanks. Heading over. Avionics online. Our building. No, však to ti hovorí. Čo? Ja, jasné, už ho berem. Search and destroy. Got room for 5. Letiska mu idem. Ďalší mi vystrelil Milanko, verí. Berem. Got room for 5. Breaking loose. Humvee here. Berem, ale nemám toľko panákov tam. Targeting cursors set. Však tam idem ze snajperami hlavne. Poďte, čo tam on sype. What's the mission, sir? Ty kokos, Mišo tam postupuje jak malina do piča, oni všetci nám chodzia na ten stred. Clocked in. What's the mission, sir? New construction? Enemy Jarman Kell Got my detected. missile launcher right here. Got my missile launcher right here.
Breaking the sound barrier. Roger that. Passing overhead. Nie, však my máme oné, Avengere. Aircraft Jaký targeting skad. ready. Defensive laser scanning for enemy aircraft. Kokos, ale trafí normálne. Čo to šíbe? Yeah. Got my missile launcher right here. Že ja s Aurorami ho dávam. Len to dielo, pozor. To závoda mi to delo vysekajú. Však dobre, teraz ja mám len jednu, však nemám ani za čo postaviť druhú. Normálne ťa vyjebali, stačí. No, však áno, však oni si pomáhajú, Mišo. To nie je... Jasné, to oni nedovolá len tak tam prísť. Targeting cursors set. To zase ako... Kokos, vieš čo oni dokážu spraviť, aký tlak? Radar Také won't pick ofúky? us up. Bombing base cleared. Let's pop some tanks. No pozerám. Laying the foundation. Dobre. Zeben mi tam nejaké jednotky, nejakých panákov, čo nebude vystreľovať a idem tam. Delo, keď dáš... Advanced training is complete, sir. Scanning for enemy aircraft. Analyzing terrain effects. Special forces Ja here. tam mám snajpera. Point confirmed. Ale idem kopec škorpiónov, tam ide cúvaj. Supersonic aircraft. Unit lost. Targeting cursors set. Always prepared. Heading out. How about a lift? Special forces here. Take the new position. Aircraft targeting ready. Got room for 5. Boha, ja to dolo normálne neviem dať dole, ty vole. Ale to nemôžeš, Radar to won't sa pick us aj up. s onými hlavdolami. Však dávam, ale nemám ich furt Pushing the pokope. envelope. Vieš, Passing overhead. Targeting cursors set. Confirmed. Recalibrating. Advancing. Defensive laser systems. Targeting cursors No, set. poj sa, už ho dávam dole. Už padá. Bum, dobre, palilo. Confirmed. Ale on tam má ešte debilné tú väžu. Avionics online. Target confirmed. Aircraft targeting. To nechoj donútra. Čo si hovado, však všetky veže musíme dať dole. Curigaj. Však on tu dáva oné. Ježiš, Mirko, to vôbec? Však on tu dáva Aurory. Pozri sa. Koľko to mi dal? 4 auta naraz? Aircraft targeting ready. 4 auta naraz mi dal, Mirko, dobre? Nie, ja sa vracam domov. Defensive Ja laser idem domov. systems. 4 auta naraz mi trafil z jednu Auroru. Čo nech je do prdele, to bolo naložené. Ja som mal naložené Hamre. Entering coordinates. Ježiši, 4 naraz mi dal. Got my missile launcher right here. Enemy Jarman Kell detected. Unit lost. Dobre. Got my missile launcher right here. Uj, tam mne tu lítajú, 100-500. Advancing. Anything to draw? Sniper here. Humvee here. Find me a vehicle. Aircraft targeting ready. We're out of supplies over here. Čo dojdu peniaze? Unit lost. Dorážam mu to letisko aj. Cleared for engagement. Targeting cursor set. Crusader tank responding. How about a lift? Čo, Wanna make si some šíbe to improvements? vážne? Made in the US of A. Scanning for enemy aircraft. Targeting Unit cursor lost. set. Got room for 5. Hey, check out our new tow missile. What's the mission, sir? Got my missile launcher right Aurora here. in flight. Supersonic pushing the envelope. Aircraft targeting ready. Scope cleaned and mounted. Fúha, znovu na mi došla elektrika. Je to možné, keď útočím. Ježišmária, no Mirko, ty si mi čo si hovoril o tej elektrike, že? Však, ale ja som naraz prestal na tlač. That one's done. Defensive laser systems. Unit lost. Koľko sme normálne hlavnú budovu dali na 3/4 dole, 3/4. Resuming supply chain. Ne, 3/4 hlavnej budovy dali dole, dobre? Stačí si? Let's build. Normálne mi chcú vymazať hlavnú budovu. How about a lift? Aircraft targeting ready. Laser Crusader ready for Upgrade engagement. complete. Defensive laser systems. Advancing. Scanning for enemy aircraft. Get to work. Advancing. Pozerám, že žiadna väža tu není. Udržíš to tam? Unit lost. Tybo, ja utekám preč od tam, však nič tam na tam vynášam. Laser cannon targeting set.
Got room for 5. We're out of supplies over here. Upgrade complete. No nemám peniaze, čo ja môžem robiť? Radar won't pick us up. No, ani naročne. Supersonic aircraft. Pushing the envelope. Supersonic aircraft. Radar won't pick us up. How about a lift? Any more Pushing the projects? envelope. Humvee here. You want some of this? How about a lift? Looks like a good run. Come on in. Keep the Warning, change. particle cannon detected. Partikel ide aj? No, to je to. To není, však to je práve. Zás mi jebel do piče ze Zavroru, ty kokos. Ja sa na to vyjebem už, Flush to them není out. normálne. Scanning for enemy aircraft. I have experience. Targeting cursors set. Aurora in flight. Unit lost. Nemáme nič. Vyjebaný sme skončili, ja žiadosť má byť. Where do you need me? Gotcha. Hotovo, nič. To ten stred proste na tam rozseká, jak žiadosť má byť. No, má partikle, on má všetko. Nič, ja nemám ani korunu, nič. Ja mám 0 a neviem tažiť odkiaľ. Takže... No, chlapi, prichádzate o mňa. Príďte mi pomôcť, stred ma prevalí. Ja tu nič nemám, chlapi, na obranu. Príďte ma dosť zachrániť. Však ke mne ide 1 000 000 Auror. Však ja nemám ani hlavnú budovu, ja nemám ani báger, nič. No nič, však mňa vymazali, poj sa. Dobre, zachránil som, už žijem ešte. Na mňa prišlo 100 tankov naraz. Ja nemám ani jednu obranu, chlapi. Nemám obranu. No dobre, tak ja som prišiel o poslednú obranu, čo som mal. U mňa doma, pred hlavnú budovu, je priamy vchod ke mne, chlapi. Miško, robíš si niečo? Vyjeb sa na noho, Mišo. Však zachráň mňa. Ale dobre, ale ja som zmizel. Nevadí? Ke mne domu, ja nemám hlavnú budovu. U mňa není obrana. Ke mne priamo idú do hlavnej budove. Priamo. Ja si s bagrom opravujem hlavnú budovu. Len preto ešte prežívam. To je celé. Cleared for engagement. Clear the area. Ja nemám vchod, ako si obraný vchod. Vlastný vchod nemám. Always ready. New construction? Aurora in flight. Radar won't pick us up. Discharging munitions. Aurora in flight. Gunship reporting in. Radar won't pick us up. Supersonic aircraft won't pick us up. Aurora in flight. Passing overhead. Clocked in. Yeah. To je v porádku, ale oni ke mne majú priamy priechod. Priamy. Oni majú ke mne priamy priechod. Sníka tak ešte. Miško, oni majú ke mne priamo. Ja nič nepostavím, nič nespravím. Ja som načisto, na pospas, len tak. Ke mne priamo chodá do hlavnej budovy. Ja nespravím už nič. Ke mne sa tu točí tisíc Auror non-stop dokola. Nič, ja ani nepostavím nič, nemám šancu. Však dobre, však likvidujte, v porádku, lebo ja nič nemôžem spraviť, vôbec. Nejdu po všetkém idú. Ja všetko, čo postavím, zmizá. Comanche here. Ani báger, nič, ja nemôžem nič spraviť. Breaking the sound barrier. Oha. Entering coordinates. Som ešte takto nebol na mizine. Aurora in. Radar won't pick us up. Áno, tak ty opojiť sa, čo ty robia. Sleduješ, čo ty robí? Aurora in. Radar won't pick us up. No, áno, všetko, jak si mal. Our base is under attack. Warning, particle cannon active. In the field.
A ne, posledné pohne, čo mám. Taplička, posledné. Všetky mi dal dole. Aby som nemal penáze. Dal som vyrabiť 3 mi dal dole, dobre? Aj nálety, aha, všetky mi prišli, ešte aj vrtule všetky. Ty vole, chlapci, tak toto som ešte nevidel. Aj ten bager, čo začal stavať, mi dali dole. Počúvaj, 4 vrtule tu prišli na mňa, dobre? Čo vám k tomu poviem? 4 vrtule. Však to je v porádku, však ja bych neexistoval, Miško. Ja vôbec absolútne nič nemám. Radar won't pick us up. Ty vole, tak toto som ešte nevidel. Avionics online. Clocked in. Have a job for me. Going up. To čo je za kokot. General, our base is under attack. Aha, na moju hlavnú budovu nálety normálne. Spektra, Aurory, všetko. Boha, to čo je toto? To som... Army's elite. To som doma ešte nevidel. Ja som tam moc proste nejako na očách iba si. A oni sa nám nahnevajú. Aha, však kam by ho poslal? Hádaj dvakrát. What's the story? Always ready. Aurora in flight. Our base is under attack. Kam by ho poslal, Mirko? Jedine na mňa. Na hlavnú budovu, na posledné one, všetko. Kam by ho poslal? Zas partikel. Dobre, no. Enemy Jarman Kell detected. Avionics online. Supersonic aircraft. Special forces here. Search and destroy. Unit lost. High-speed bomber radar won't pick us up. Avionics online. Kokos, ja sa normálne chlapi na vás pozerám. They're attacking our base. Aurora in flight. Pushing the envelope. Boj sa, on mi ešte dal náletiska, panákov, aby mi vycápal tie Aurory posledné dve, čo mám. Comanche here. Pushing the envelope. Frequencies open. What's the story? Could use some Aurora attention. in flight. Entering coordinates. Supersonic aircraft. Delivering payload. Unit lost. Unit lost. Aurora in flight. Avionics online. Our base is under attack. Supersonic aircraft. Light path confirmed. Passing Unit overhead. lost. No chlapce, viem štatistiku úplne, že 0. Nebudem mať nič zabité. Ja však, Miško, ja neexistujem. Ja čo postavím, to mi zmizne. Job for me. Yeah, make my own Ready for road. action. Laying the foundation. Radar won't pick us up. Čo postavím na šupu, okamžite zmizne. Ale že Bombing okamžite. base cleared. Nej, môžeme to pičo. A vy si hráte, ja nemôžem hrať. Tu ma vyrobím báger, Miro. Mišo, normálne poď sa pri hlavnej budove, sa tam vyrojilo kopec panákov. Comanche here. Visibility clear. New construction. On the job. Army's elite. Our base is being attacked. Search and destroy. Warning, particle cannon activated. Kam myslíte, že išiel partikel? Breaking the sound barrier. Unit lost. Stabilizers engaged. To je čo stojí ma vydrbať.
No absolútne. Aj ten posledný vrtuľník, čo som tam mal, trojkový. Aj ten mi vydrbal s tým partiklom ponziat. Anything to drive? Nech You sa got the strčí map. do piče. Kurva. Ready for action. Nemá to, nemá. Let's get to work. Ach, bože. Gunship reporting in. Clocked in. Yes, sir. Supersonic aircraft. Delivering payload. Any more projects? New construction? Good area. Always ready. Made in the U.S. of A. Unit lost. Breaking the sound barrier. Frequencies open. Flying low. Aurora in flight. Warning, Scud storm detected. To dostávaš, ak som tam dal nálet. To má toho žltého, to není možné ho vydrbať. Ship reporting in. Avionics online. Bombing base. Our clear. base is under attack. Však zadysli nálety, zase nám nálety. Unit lost. All finished. Warning, sneak attack detected. Comanche here. Let's build. On the Nie, job. Frequencies open. pohode to je. Always ready. Going up. Always General, prepared. our base is under attack. Aha, zase som si chcel postaviť oné tabličko. Nie, však prečo? Však rovno mi ho dám dole. Comanche here. Prečo by som si ja mal stavať Movement to tabličko? new AO. Breaking the sound Čo barrier. je toto normálne? Entering coordinates. Takúto hru som ešte nevidel hrať. In the field. Nemáte Aurory 4? Dajte im všetky hlavné budovy do piče. No to není prečo, tak ja, to není férové, lebo ja nemôžem stavať ani jednu vec. No očul som, ale Bomber ready for takeoff. hlavné budovy dajte im všetky dole. Ja nemôžem nič postaviť. Nie hviezdičak, až 5 Aurov a hlavná budova zmizne. Presne 5. All Než 2. finished. Laying the foundation. Bring on the scaffolding. Supersonic aircraft. Radar won't pick us up in flight. Avionics Partikel, však kam by online. išiel? Čo by, kam by chodil partikel? Hada, nebude mať tretie sapličko alebo štvrté. Breaking the sound barrier. Pushing the envelope. Aurora in flight. Pushing the envelope. Any more projects? Yeah. On the job. Supersonic avionics online. Comanche here. Nie, już nie ma hlavných budov. Have a job for me? Good area. Supersonic aircraft. Radar won't pick us up. Designation set. Any more projects? Avionics online. Delivering payload. Upgrade complete. Let's build. Going up.
see everything. On the path. Radar won't pick us up in flight. Upgrade complete. Buckle up. Sniper here. Getting a better How about a view. lift? No dobre, no ja som sa na vás kúkal, vy ste to nejako hrali, no. Toto. Have a job Toto for me. bola hra srandovná All teda. finished. Ale aby som dorobil jednu vec a normálne mi zmizne. Avionics online. Však čo to je za debilinu? Scanning for enemy aircraft. Dobre, Recalibrating. to už to zdali. You are victorious. Tak ja som to tak naposledy. Ale všetky upgrady prišli na mňa. No sa toho prvého najprv vyjebať, vieš. Dneska som bol 117 tisíc a hrdý mali mať. Ježiš, ja som to na 4 zimno, ale... Tak čo už, keď na jedno si zasadnú, čo spravíš? Áno, čo ja viem.